Kako ti se čini današnja hip-hop scena? Mislim, domaća, kad najbolje mogu bi reći sad trap scena jer je više Ne, pa super, gledaj, naša scena ima super izvođače. Jako dobre izvođače i kvalitetne beatmakere i šta god. Ali jednostavno problem je u glavama, nije problem u talentima, nego je problem u glavama. Jednostavno problem je u tome što danas svako ko sluša rap si je dao nekakvu ulogu unutar toga, razumiješ? Znači više nema poštenog slušatelja, nema nekog ko samo sluša rap, kužiš, nego to su sve sad DJ, MC, nekakvi blogeri, ne znam kaj se ne, pičke materne, promotori, svi se smatraju da su dio toga. I jednostavno publika su reperi jedni drugima. Mislim, to već dugo traje, nije to ništa novo, razumiješ, ima par pojedinaca koji su uspjeli stvoriti nekakvu svoju publiku, koja nije, znači, striktno oni i njihovih 20 prijatelja. Na koga misliš? Općenito, to vlada, općenito, pogotovo, kako bi ti rekao... Na kog misliš? Kako misliš na kog mislim? Ko je uspio izdvojiti? Pa ima definitivno, evo ljudi koje ja trenutno onak u ovom momentu mogu izdvojiti, koji se ističu, znači, koji se apsolutno ističu po meni, to je definitivno Tibor, dečko stvarno, evo ovo kaj sam čuo, nisam znam da frajer je pun kurac radio, nisam stigao, jednostavno sve poslušao kaj se čuje fakat, meni osobno brutalno, dečko super radi, recimo Žugi i Rigi s High Five-a su mi ubojice, jedan i drugi, oni su mi isto fakat, nekakva ta hardcore brija, fakat dečki jebeno roke, nemaš kaj reći, oni su više ta tvrda nekakva spika, fakat to rade kak spada. Imaš kaj znam, Jopa isto radi, dečko isto, on je već par godina, ima nekakvu, kontinuitet, ušao je u šemu, ajmo tak reći, jednostavno, ima publiku, našao je svoju publiku, i to je super, kad nađeš nekakvu publiku koji nisu striktno reperi, nego jednostavno, ima svakakvih, vole njegovu muziku, razumiješ, to je što je zapravo cilj, stvoriti svoju publiku. Ne znam, dalje tu ima i ekipe old school pod navodnicima koji su oni dalje tu aktualni, Vu je dalje tu i onaj dalje Frajer trga, Kanye dalje tu, dečko snima konstantno, radi i vodi studio, šta god da ljudi pričaju o njemu i ne znam kaj, može im se sviđati ili ne sviđati njegova glazba, razumiješ? To neće ulaziti, to su stvari ukusa. A od stvari koje tom čovjeku ne mogu oduzeti, to je kontinuirani trud i rad, znači već godinama. Čovjek se stvarno trudi i to mu apsolutno niko ne može oduzeti, rap mu je uvijek bio na nivou, ponavljam, to je sad šta god da neko mislio o tome, puno njih sere samo da bi sralo, razumiješ? Zato jer s druge strane, meni je smiješno kad vidim one nekakve po YouTube-u komentare na neke novije izvođače, ne znam, vratim nam El Bahatiju skrsni ovo El Bahati, sve pred njemu, ja njega poštujem i cijenim, čovjek je imao jedan stvarno jeben hip-hop album, ali taj jedan hip-hop album je izašao prije 15 godina, razumiješ? I zašto onda vi vrijeđate ove mlađe naraštaje koji su tu već 10-15 godina i uzdižete jednog El Bahatija koji je izdao jedan album i pokazao srednjak cijelom hip-hopu i cijeloj hip-hop zajednici, razumiješ? Ja poštujem, ponavljam, El Bahatija, ali mi nije u redu da vam je El Bahati instrument da bi vrijeđali nekakve ljude koji su četvorostruko duže od njega u tome. Razumiješ?